Arnold Okiringesi Apollo Kiniton Aboliasio Nuka Corporate League kote soka Karamoja. To host the fourth outing of the 2023 edition. Neda nyarazo itimu dodo si tomona kanyauni. Ijeke di Murok, ijeke da Kisila, ijeke da Imwalimu, ijeke da Bank, kere jasine. Koto oyapesi paper, koto oyapesi ojaga ngate yapie. So the essence of this is networking and giving back to community. Lo eyait etimu, lo soroti regional hospital Solomon Ochola ngesi Apollo ayalama, akaulo na etimu, ainomo lo serere ego le dope kanua koe kapa. Abole lota joko jita pola uta noi neda persa pere ekati mai chumakine gole do pede anueno ta no serere so kama sono na tele Arabolia na gogo pole training ebola sisapa do more kikera so dum jobore be isinyi ko kijo kesi to ma training kera more kikena eja do muni bore na joko to ma boli Abolia ni nambe mastula ngesi abu isinyi ko ikape suruda ajauno Aboliasio no kwape idiope bore yin ebuni aigana kini kesi. Be patient. If you be patient, you'll get what you want. Kanoka TV is Solomon Ramu Koserere District.